Persoonlike weerbaarheid deel 1b. Gister laat weet Dou Stein my, daai laaste stukkie van die video het op die Facebook nie klank nie. En gelukkig later het Martin Swart my ook laat weet dat die meisie wat aangeval was is Keshna Skuman. Dan toe ek nou eers die klank terugsit, toe besef ek maar daai stukkie wat nie klank het nie, moet ek eintlik baie meer oor uitbrei. Toe sê ek vir myself, maak hierdie nou maar deel 1b, en dis wat ons vandag gaan doen. Die gedeelte wat nie klank gehad het nie. En dit gaan oor die feit dat misdaad internasionaal dieselfde is. In Brussels, 88% of all kids under the age of 20 have foreign origins. 8 out of 9 major German cities, more than half of the children under 16 have a migration background. And those kids, I can tell you, don't identify as European one bit. So if you have young white children in schools here in Europe, then you need to understand that the time of ordinary bullying is over. Something much more sinister has emerged across Europe, and it's something that I would characterize as racial humiliation rituals. Every single day, videos circulate online of immigrant youth who single out a white boy or a girl, force their victim to their knees, and then proceed to torment and abuse them. Now don't think that that is random. The migrant kids that are doing this film themselves doing it, and they have actual terms, slang, that signify the process of what they are doing, which is to threaten and intimidate their white victim. They do it with intent. They do it because they are racially aware and they consider themselves the dominant group. White children, for decades, have been told the schizophrenic mind boggle that on the one hand, they shouldn't see color, on the other, they should be ashamed just because they are white. Wat hier in Suid-Afrika geldig is, werk ook in Amerika, werk in Europa, werk in Arabië. Ons het suksesse gehad in Suid-Amerika waar ons die Suid-Amerikaanse in Brazil die veiligheidsmagte gehelp het met 'n aanval van die kartelle wat teen 'n boer beplan was. Sal vir jou 'n videoetjie wys van die Navy SEALs wat ons raad gegee het rondom en advies gegee het hoe om roetes te bepaal van smokkelhandel en dwelmhandel van die kartels in Kalifornië. Ons het suksesse gehad in Sirië en ons het suksesse gehad in Abu Dhabi en Dubai waar ons 'n hele klompie Houthi spioene gevang het of laat vang het. En die kennis om spioene op te tel en om spioene te identifiseer is die kennis wat ek vir julle gee. Ek is al van 83 af betrokke met dit. Van hulle eerste boere op plase vermoor is. En dit is natuurlik 'n ander probleem. Ons praat oor plaasaanvalle. En plaasaanvalle is so in die nuus. Die rede hoekom plaasaanvalle in die nuus is omdat landbou 'n kernelement van ons ekonomie is. En elke boer wat vermoor word, het 'n negatiewe impak op die langtermyn kosvoorsiening van die land. Maar daar word nooit gepraat van huisrowe, soos wat ons nou gesien het met Keshna Skuman nie. Ek sal nou 'n uittreksel gee van dit, van haar onderhoud wat sy gehad het. Huisrowe, Bachelor home invasions, huisrowe is baie meer as plaasaanvalle. Maar daar word nie aandag aan gegee nie. En al wat raamwerk wat ek het, is op plaasaanvalle. Maar dit gaan dieselfde wees met huisrowe. Nou ons het baie suksesse met huisbrake, huisrowe in Suid-Afrika. Van mense wat binne in dorpe en stede bly wat ook suksesvol is, omdat hulle die kennis opgedoen het. Maar kom ons kyk gou na Keshna Skuman se storie en dan gaan ek net iets vir julle wys. What happened on the 13th of October? Can you tell us the story? We had just finished varnishing our last layer on our bedroom floor. Our bedroom was in the living room. We were sleeping there
throughout winter because of the fireplace. And before we moved our bedroom back, we decided to sand down our floors. And that night we finished the last layer. We had our cup of coffee, and we usually would sit in the evenings and play games. And that's what we did. We sat down and we played games. Our back door was open because we've got our 2 vicious pit bulls in our premises, so you feel safe. You live under that aspect that you lock your main gate, your barbed wires on, your walls are secured, you feel that it's safe. So you think with your 2 dogs, it's fine to leave the gate open for them. And it was early in the evening. I mean, it was around about 6:30ish that we sat down and we started playing our game. About 1:45, I heard a sound, and I thought that's a very odd sound, and I looked up and I was thinking, that sounds like feet. I turned to look at Chad and I said to him, just as I was about to say baby, I saw our first attacker come in and assist, and it was chaos. It was chaos. I remember seeing Athena run, but Sparta was nowhere to be found, but he definitely helped us because I believe he went for the 3rd attacker because he's got cuts on his head. So you think you're safe with your dangerous pit bulls, but the one ran away and the other one had tried to help us as far as possible. They were sitting in the living room as they usually do. We have their couches and their spaces, so they were in the room when this all occurred and happened. And I don't remember seeing Sparta, but I remember seeing Athena bolt. And Sparta had gone after the other one, and I think that it is because of him and the fact that we fought that we were at least not outnumbered. And I yelled, baby. And I still remember I just jumped up. Chad had he had a board on his seat and he threw it off and immediately climbed in between me and the attackers, and I ran towards him. The first attacker tackled Chad, and the second attacker, I noticed he had a knife in his hand. So I raised my hands and I said, take what you want, just leave us alone. And I was screaming at this point because I refused to not scream. I kept screaming. And the couch and the bed was in the way. So the couch was between me and my attacker, and Chad was in between the couch and the bed, because of course we had our bedroom in our living room at this point, and I couldn't get access anywhere to do something functional. So I ran from the couch onto the bed, and I kept yelling in the process, and I looked down and I saw Chad struggling with his attacker with a knife, and I also saw the blood, and that's just when everything went red. I don't know when I got injured, but I still remember the guy, my attacker, turning to look for backup, and backup didn't respond, and I climbed onto the couch because it's the only functional way of getting to Chad to help him, and I just started punching him over and over and over. I had 6 wounds. I've got a slice on the arm here, a small stab wound here, on my head, in my back, on both my legs, and I never even felt the knife go in because I just wanted them off of Chad. I just wanted to save him and help him. Ek het nou uittreksels gevat uit haar hartseer storie uit. In die eerste plek moes jy 'n paar goed raak gesien het. Die aanval het tussen 6 en 7 plaasgevind. Dit is tipies daai tipe aanvalle vir tipies daai tyd. Vir elke tydvak van die dag is daar 'n sekere tipe aanval wat plaasvind. En as jy weet watter tipe aanval jy tussen 6 en 7 kan verwag, kan jy voorsorg tref om dit moeiliker te maak om te gebeur. Nou die hartseer storie van haar hele verhaal is dit was nie vir hulle nodig om vermoor te word nie. Die 2 pitbulle het binne in die huis geslaap, binne in die sitkamer waar hulle aangeval is. Hulle het lemmetjiesdraad rondom hulle huis, hulle hekke was gesluit en hulle was nou veilig binne in die huis.
En dit is presies hoe hierdie goeders werk. Almal glo dat dit wat hulle fisies gedoen het is genoeg en dit is ongelukkig nie genoeg nie. So ons gaan later 'n bietjie gesels oor jou sekuriteitsstelsels. En vir statistieke gee van hoe suksesvol jou sekuriteit is, maar ook hoe om dit meer suksesvol te maak. Hier is 'n uittreksel van die Navy SEALs wat ons gehelp het met die infiltrasieroutes van die kartelle in Kalifornië. En terugvoer wat ons bietjie gekry het rondom hulle routes. Back to check some of the water drops that the leftists leave behind, as well as the trails where the illegals are coming in, checking some of Tim's game cams to see just how much illegal traffic's coming through here of the people that are using the distraction that the open borders left are creating in places like Yuma and Del Rio to move drugs and people through areas like this. We'll have to go up the hill and check. So tell us what we're seeing here, Tim. So, see, this is heading southbound to hip play. See, they got beverages in their hand, but they wear a multicam. And see, there's a holster on his right hip. This guy, you can't see his holster. So now they're going back and they're going to grab a group. This is at 5:05 in the afternoon. At 5:30, jump to the next video. Here they come back. Yeah, see his hands? They were tied behind his back. There he is with his pistol. There he is with his pistol. So we've got cartel. Yep. This is on American soil. Yep. And you look at that guy. See that pack? How big and square it is? That's drugs. Second one's probably drugs. So here's video number 2. See, they're all wearing carpet shoes. There's no bedrolls. Those are big fucking packs. It's all drugs. Yep. Double pack. Look at that guy. Yep. Double pack. More drugs. Yep, that's their food. Food on the front, drugs on the back. Yep. Unbelievable. So we just saw the footage of the cartel members. Now, tell us what we're seeing here. These are one of our so-called humanitarians that are leaving water out for the Okay, go ahead. cartel and dope So smugglers. the same camera where we saw dope smugglers. Yep. This And that's just one. There's more coming. leftist Good bringing food. food. That's the food canister, food and socks and See? Remember water. I told you they moved the water drop up Yep. the hill? That's them. The enemies within. They think that they're doing good work and all they're doing is aiding and abetting the cartels. En dan was daar 'n aanval wat in 'n Vrystaatse dorpie plaasgevind het. Ja, die plan vir die aanval was om die huisvrou te verkrag. Maar hulle leer om maar 'n bietjie mak te maak en saais te maak. Maar omdat ons die vooraf kennis gehad het van die bedreiging wat ontwikkel en die vermoë eintlik het om nog meer akkuraat wees rondom die bedreiging, kon ons die datum en tye van die verskillende risikotye wat hierdie aanval gaan plaasvind voor die tyd vir dit gee wat bedreig raak. En hier is sy storie van hoe maklik dit was om dit te voorkom. Die plan was om te roof en om my vrou te verkrag. Die datums vir die verskillende misdaadpogings was vir Saterdag 2 April 2022 om 01:55, Maandag 4 April 2022 om 15:55, Dinsdag 5 April 2022 om 13:55. Die handleiding vir plaasaanvalle het vir ons presies gewys watter soort aanval ons vir die verskillende tye van die dag kan verwag. Daarom het ons geweet waarvoor ons op daardie tye op die uitkyk moet wees en wat ons moet doen om die misdaad nie te laat gebeur nie. Een van hulle planne was om my vrou binne die huis in te wag, wanneer sy met die kinders om ongeveer 14:00 van die skool af terugkom. Om dit reg te kry, sou die bediende die hek vir hulle oopmaak. Die bediende het voorbrand gemaak om Dinsdag dokter toe te gaan. My vrou het toe die bediende se afstand beheer vir die hek en die huissleutel gevat. Na my vrou haar sleutel gevat het, wou die bediende weet of sy die sleutel Maandag sal kan terugkry. Die een kind was 2022 nog in die kleuterskool en hulle kom vroeg uit. My vrou ry gewoonlik teen 11:30 en kom dan 14:00 terug by die huis. Dinsdag 5 April, min of meer 2 ure voor my vrou moes ry om kinders op te laai, het die bakkie ingery tot voor ons hek. Die bediende was weg en niemand het die hek vir hom oopgemaak nie.
Een man moes die verkrachting werk doen en dit lyk of hy vroeg wou begin, maar omdat ons geweet het wat hulle wou doen en hoe hulle dit wou doen, het die kriminele se plan nie gewerk nie. Die bediende het ook na die insident nooit weer teruggekom om te kom werk nie. Die voertuig het teen die eenrigting in die straat opgery en voor die hek kom stop. Hier het hy 'n hele ruk gewag dat die bediende die hek vir hom oopmaak, wat nie gebeur het nie. Nadat hy 'n lang ruk gewag het, het hy uiteindelik weer vertrek en stadig weggery. Dit was die bediende wat hierdie aanval gereël het en omdat daar verwagtinge geskep was en geld aan verkenning spandeer was, word die bediende nou vir die mislukte aanval verantwoordelik gehou. Niemand weet wat haar lot was nie, maar volgens ons ondervinding was dit nie goed vir haar gesondheid nie. Ons wens niemand iets slegs toe nie, maar ons gaan ook nie inmeng in die bende se manier van dissipline toepas binne hulle stelsel nie. Dit is nou 2 jaar na die mislukte insident en die huis was sedertdien nog nooit weer vir misdaad geteken nie. Aanvalle hoef nie te gebeur nie. Aanvalle kan voorkom word en met die regte kennis sal julle ook kan sien wanneer julle suksesvol was. Dit was al wat nodig was om te gebeur. En terug na Kesna se storie toe. Dit was nie nodig nie. Dit is vir my so hartseer dat ons die kennis nie by die mense uitkry nie. En ek wil graag hê dat julle hierdie video's moet deel en deel en deel. Dat ons op die einde van die dag meer mense bemagtig. Ons gaan in 'n moeilike tyd en dit is eenvoudig. Dit is die waarheid. Dit gaan nie makliker raak nie. Die wêreld raak al meer onstabiel en onstuimig en dit gaan nog baie meer word. Die oomblik wanneer voedselsekerheid in Suid-Afrika 'n probleem word, sal ons met vas staan. Maar dan gaan dit interessant raak. Maar met die regte kennis kan ons dit oorleef. So deel asseblief hierdie goed.